Ok, on jarama, on salminama e inde jomiraɗo Issa Almasi. Inde anden ko Assayde Jadid Bangoura, komi guinenajo, komi jeeyaɗo Guinée Conakry. Min kadi komi gonɗinɗo neɓiral noon Almasi won. Adomi gonɗinde Almasi won hari mi ala weltare ɓernde, hari ɓernde anden ɓutta, kono bila mi gonɗini ɓernde anden no ɓutti, faaleji am buy kadi no newade. Wano woniri noon koko jomiraɗo on faala ko latoto wona ko neɗɗanke on faala kon. Min kadi mi waɗi duɗal majlis, mi waɗi piiji buy, mi jangi école, mi piiji buy mi waɗi. Mais kadi no woniri noon ko jomiraɗo on suɓoto. Woɓɓe ɗaɓɓiti ha ronki ronkoyide, mais koko jomiraɗo faala kon ko ɗum latoto, ko kanko woni ko suɓilam, kanko woni ko suɓi kam. Ko ɗum waɗi si tawi miɗo joɗiɗo hande, lammanditi ɓay min baben am min kadi ko fonctionnaire, ɓe gollidayno e goɗɗo goo on ko libanejo, min tigui ko on mi innitira, inde anden ko Assayde, kan kadi ko noon o wiyete, ko on tigui woni ko haɓorani men kabaru moƴƴo on, feino tawi komi paykum kanko adi lan jannude ɗum. On ko wonnoɗo e mission no wiye mission de témoin de Jéhovah, ko on adi men jannude Kitabul Mukaddas. Awa ko ɗum waɗi ñandego komi ɓay woni min janɗi, ñandego lan sifitori miɗo waali, miɗo ɗaani, mi hayni ruhu seniɗo. Almasi won dalani kam, woni yomi jangu ko tokora an cannaynolan kon. Ɓay woni o yewti ɗum, mi tawi o ala komi janga goɗɗum go si wona deftere senide nden. Ko ɗum waɗi mi yalti, mi yehi mi ɗaɓɓitoyi ka ɗimmoɓe makko woni wani janguɓe kadi deftere nden. Mi yehi mi fotti e musidɓe an kadi fulɓe ɓe tawata ko anduɓe deftere nden, ɓen kadi ɓannitinmi, ɓe janninmi ha nomi lotorinima nde kisiye ha komi fewndi kami wonɗo. Gurdam ɗan change piiji boyi ɓay sabuna hari komi hiya wo miɗo woni e sattere ɓernde an hara no yoori mi wawata famodirde e himɓe ɓe. Joni noon miɗo wawi muññade, ɓay hari on tuma hari mi wawata no muññade. Joni noon komi waɗa wo mi muññoto, sabuna mi haynike piiji boyi wano jomiraɗon daaliri noon, o inni malama on mo jokkali wajuji bonɓe ɓen. Mi ukki kadi e janngugol deftere nde moƴƴa fi yomi ɓurtu famude. Miɗo weltani jomiraɗo on ko tawata ko kanko woni ko suɓi kam bila on tuma ha o leerɗo. Miɗo welti moƴƴa, miɗo weltanimo moƴƴa. Miɗo tori kadi yo jomiraɗo memu kadi fulɓe hedditiɓe, o mema himɓe buyi, sabuna ko kanko woni ko jeeyi leydi ndin e kammo ngun, ko kanko woni ko tagi kala ko wooda, ko anduɗen fi mum e ko en anda fi mum, ko kanko woni ko tagi. Ok, miɗo weltani kadi himɓe ɓen ɓe tawata ɓen no juulande musidɓe men ɓen. Ko ɗum waɗi si masiyankoɓe ɓen no mari ɓurtu ɓernde mo tawata ko kamɓe tu wawata juulande hay gañumum. Hedditiɓɓen wawata ɗum, wawata juulande gañumum, kono kamɓe ɓe juulanay ayɓe maɓɓe ɓen. No moƴƴi kamo be juulana ayɓe mum ɓen, sabuna ko ɗum masi won wi yiɗe ayɓe mum ɓen. So inni ko yiɗuɓe on tum ɓen yiɗoto, haray ko barjali honɗum heɓoton ka baba mum. Ko ɗum waɗi mi tawi miɗo senditanade on, miɗo senditade nde halfere ɗo fi ɗum onon e hedditiɓe, yo jomiraɗo waɗu barke meɗen en fof meɗen e inde jomiraɗo Issa Almasihu. Wassalam.